E ai ki te minita āwhina take mātauranga ke Calvin Davis, he nui atu i te kotahi piri o nā tāra kua whakapaua ki te whakarauoratanga mai o te reo Māori me te whakakahake i a Ako Pei. Heo e no ko tēnei tahua pūtea Grant Robertson he mea tuku i te moni hei tautoko i ngā kaupapa Māori. E rua rau rua te kaumārima miliona tāra ka tuari hia ki te mātauranga Māori hei āwhina i ngā konga ki ngā kura toru rau rua te kaumārima. He te kau miliona tāra hoki mo te marautanga Māori ki te waihanga kōrero a iwi. Hio e no e hara i te mea horere ngā māharahara ngā kaiako me te nui o ngā raruraru kua pātu ki a rātau, ko ngā traika a motu, te kino o te huarere me te heke haere o te nui o ngā tauira e haere ana ki te kura. E tai hunga hehe o te kāwanatanga kia hanga whare, kia hanga kura hau. Kia hoki rātou ki ngā kura o te cyclone. Me hanga o rātou nei kura e noho pakaru ana i tēnei wā. Mena ko tērā tō rātou hiaha te āhua nei e karanga atu rātou ki ngā kaiako o tā wahi kia hau mai ki Aotearoa. Kua tawhiti te haere o tō tātou nei mahi ara te mana oriti mo te mātauranga Māori o roto i ngā kura auraki. Mena hauhau mai ngā kaiako kato mai tā wahi ka ahatia mātou. Kāre te kāwanatanga eke nei e tutuki nei hiahia o mātou me pēhea ngā rangatahi o te ao pōpō.